nagbiyahe mi karon guys at may magpalit meron og isda. Tanawa guys, niya nami sa may tulay. The beautiful is the morning. Morning amo ang biyahean guys, kung magpalit mi og isda, layo-layo pa jud mga 2 hours. Niya pa mi sa tunga-tunga bali ni siya. Lampas sa syudad. Ano ni siya guys? Biyahe-biyahe pa more. Palit mi og isda para among iroid. Nakalampas na mi sa tulay. Daghang kayo sakyanan, gabiyahe. Bagyo.